Hello guys, welcome to Assam Creative Study. Mayam bo Assam Creative Study da taramna oksari do hojik ekhoi tawgadaba blood relation gi type exam ayamba exam da hojik yamna trending oina hangba question yamna important oiba type amani somara maduna video asi yengba matamda skip tawbigano skip tawraga yengba taragadi khangba ngamoi concept do maramaduna video se continue yengbi aduga video se kakla video yengadi concept adu khangba ngamoi so ekhoi tawgadaba type asi gi maming karino coding blood relation haire natraga coded blood relation so hai sukaide coding blood relation haiba code ama pigani dugi matungina ekhoina mathang chathagani maduni ekhoina coding blood relation haina hairise sedana coded blood relation coded ke name saying if A cross B means A is the brother of B id A cross B se kaino A se B gi brother ni A minus B se na kaino A se B gi sister ni aduga A plus B na A se B gi mapani ko adoradi which of the following shows that P is the paternal aunt of R haibdi makha gi P ribat relation se natraga expression se na sidagi kari R P se R gi paternal aunt ni haibako di ahambada sida yengsi P minus Q cross R se hana yengsi P minus Q sigi relation ka main ini ahanbagi P minus Q se yengsi P minus Q se kari ga manai A minus B ga manai ba P sida ena minus Q ana haro A gi mafam da kari la ani P la ani B gi mafam da Q la ani chap manai sida symbol se chap manai ko ma gi symbol se plus minus se chap manani only mi khaktani soina dori se A gi mafam da B la kani A ga B ga moini gi mafam da P Q lak pa yai X Y lak pa yai MN lak pa yai sama lak pa yai ga doi P minus Q se kari no P is the sister of B hai ba doi P se kana no B gi sister ni doi sister oi bagi sorry P se Q gi sister ni sister oi bagi circle gi mang da brother sister gi relation si le mathang da P minus Q lore mathang da Q cross R se kai da yengani A cross B ga chap manai sigi se Q cross R se A cross B ga manai barabar da A gi mafam da Q la kani aduga B mafam da R la kani that means Q is the brother of B Q se kana no B gi brother ni dodi sidadi paternal adodi sigi option 1 sidi thoktre maramadana option 1 se answer oiroi aina sidagi yengaga mathangda ani subo option damu yangsi P minus Q plus R minus Q gi dikaino P is the sister of Q hai P si kaino Q gi sister ni mathangda muk plus ke mu yangsi plus kai da lere sida lere adodi Q plus R A gi mafam da kari lakani Q lakani aduga B gi mafam da R lakani adodi Q is the father of B Q se mu kana no B gi father ni B gi father kana Q se father ni kana gi B gi adodi B kai da la ni makha da la ni adodi hojik B gi P se paternal aunt neba adodi hojik thokra yang se hojik P gi B gi kana no mapa se Q neba ko adodi siga hojik aunt thok le dana hojik B gi si kana thoe mapa gi machem natraga machan thoe adodi B gi kani oirani paternal aunt P raga ai aunt haina iraga ani suba relation che si thok le maramaduna answer se kari oirani option number 2 se oi si kaino si ai ne ba si sina ai gi ipa ne ba adodi ipa gi machem natraga machan si ai gi kari thoi paternal haibadi ipa gi aunt haibadi ipa gi mari gi ipa gi machem natraga machando adubu ai gi kari thoe paternal aunt thoe sorry si B laoi si mafam da B gi mafam da kari lakani R lakani ko R lakani si oira dodi hoji option number 2 se sina answer oira mathangi question yengsi A has B means A is the sister of B A at the rate B means A is the daughter of B A M% sigi se kari koi M% koi ko M% B means A is the husband of B A% B means A is the father of B if A % B M% C has the at the rate E oi bataragadi sigi expression sidagi then how is B related to E haibadi B se E gi kanano aina phuto oiba koi ahan bada do di kari tawni yangsi koi ahan bada sumai tawsi ahan bada koina tawgadaba si A% B leire adugi matungda A% B ahan bada sigi expression che yangsi A% B dagi relation से कमाई पुथोकनी है तो A% B न करी है री
A% B means A is the father of B. Haidi A se kanano B gi mapani haiba. A is the father of B. B A se mapani kanagi mapano B gi mapani nupa hoibanina mathak square na question le aduga kanagi mapano B gi mapani B khangde koi B gi gender khangde. Mathang namuk kari hari se muk se B M% C siga iro B M% C M% na kari hari yang siga laire M% se adu A M% B means kaino A is the husband of B. A se B gi husband ni doidi sorry A से B की husband ने but सिरदी B का C गनी को B से A की मफम दा B लाकनी अदुगा B की मफम दा C लाकनी A की मफम दा B लाकनी अदुगा B की मफम दा C लाकनी दोइदी B is the husband of C वरने B से कनानो C की husband ने B नुपाने मदुना square की मनों दा husband wife की relation equal to ना C ना wife वो बने नुपी ना circle की मनों दा और मथंग दा अमका C फाउबा लोइखरे कोई मथंग दा CHD से अमु यंगसी CHD H की से लेरे H ना करी हरी AHB means कइनो A is the sister of B है बादोरी C से कइनो C is the A की मफम दा C है ता हाप थंबीरो लोरे सो ना B की मफम दा D थंबीरो अदोरी C is the sister of D है दी C से कनानो D की sister नहीं मथंग दा मुक D@E है बको सिगा D@E D at the rate की जो यंग से ले रहे at the rate से कहीं D A is the daughter of B that means D is the daughter of E है बको D से कना E की मचानु पीने ब D नु पीने मर मदुना सर्कल के मरम दकना की मचानु पीनो E की मचानु पीने ब दो एक कोई यंग से बको D का C का B का मोय हो मक्की मपा से कना A ने ब अमुक करी हरी D से E की मचानु पीने दो E से कना बता रहे D की ममा बता रहे मरम दी A से already B C D की मपानी मरम मदुना मामा अमगी मचानु पीने है बता रहा बड़ी लाकदब दो मामा फम थोगे सो E से कनानो D की मामा से क्वेश्चन की मतुंग इना होजी यंगसी रिलेशन द हाउ इज B related to E है बड़ी B से E की कना थोगे है बड़ी B से E की कना थोगे सुमय मनिंग दगी रिलेशनशिप पूछ रखने बको मनिंग दगी सुमय ना B से E की कनानो है बा दो दी यंगसी E की मचा E का A का जिदी मते मनाओ निको मपुरोय बगा husband wife नि अदोदी B से E की कना थोकले son थोकले को मचा नुपा थोकले सो मरम मदुना क्वेश्चन से की आंसर सी son से सिना आंसर ओइरे सिगी कोडिंग ब्लड रिलेशन सिगा इखोइना खंगदबा कसुनते कोडिंग सिदा माना मागी सिंबल की मतुंगिना हाइरिबदो अदुगी दो खक ओइने बसिदा A सिगा यंग जो A% B means A is the father of B ने बदो A% B से कइनो A से B की father ने है बा सिगा दी लेटर से एनिमक से चपमान है बा लेटर से A सु B सु समद चपमान है हो माना दबदी यंग से बा M% से यंग सी AM% B से सिगा यंग सी A की मफम दा AM% B means A is the husband of B है बड़ी A से B की husband नहीं but सिगा दी expression दी करी है दी B के C गने बा दो नंग न तो दोरी से A की मफम दा B हापीरो अदुगा B की मफम दा C हापीरो है बड़ी AM% B ने जो है रिबा statement से BM% C दसु ओइगनी only खेत न रिसी करी नो है बड़ा later से later का खेत नहीं को अतई दी लोई न चपमान है दो महीना मथंग लाई हो रिबा expression लेम हो रिबा expression से जो दुनी सो आंसर से करी हो रे ऑप्शन नंबर 4 से मसीना आंसर ओरे मथंग की क्वेश्चन अब यंगसी A plus B means A is the mother of B A greater than सिबु करी कोई मसी की साइन से greater than कोई अदुगा सिना less than कोई सिगना greater than B means A is the sister of B A equal to B means A is the brother of B है बदो रेडी सिगी मसी की expression से दगी कोई ना relationship पुथोक पतावा है बदी C से Q की कनानो है बा सो मरमदुना C equal to K equal to M greater than T plus Q सिगी मसीदगी एक्सप्रेशन सिदगी कोई ना रिलेशनशिप पुथोकले से अहम बदा C equal to K से यंग C equal to the यंग A equal to B means A is the brother of B means that means C is the brother of K है बको C से कनानो K की ब्रदर ने that means C ब्रदर ने नुपा बने स्क्वायर की मनों द ब्रदर सिस्टर की ब्रदर की रिलेशन सीने को देश मचा मखक पीरे मथंग नमदु
equal to m chap manare se do k is the brother of m ne k se mo bro ni nupa ni kanagi m gi machin manau gi relation si le kanagi m gi se sumaila ani matang the m greater than t greater than da mo yang si a is the sister of b haibadi m gi a gi mafam da m thambiro aduga b gi mafam da t thambiro that means m is the sister of b m si kanano b gi sister ni m si nupi ni maramaduna circle gi manung da kana gi sister no b gi machin manau gi b nate siga kariwani t lakani machin manau gi symbol sina ore ko mathang da t plus q plus da mo yang si a plus b a gi mafam da t hapiro aduga b gi mafam da q hapiro t is the mother of q haba so t si kanano q gi mother ne bhaibari t si mama ni kana gi mama no q gi so q si kada da lakani makha da lakani ko mama na mathakta macha na makha da then how is c related to q haibadi c se q gi kana thogi haiba q gi kana no c se q gi kana no se lai re q gi kana no somdagi ko do ready answer kari warani yengsi q gi mama si kana no t ne ba q gi mama si t ni adu c gi t se t gi machin manau se nupi amaga nupa ani ga ne ba moi punna machin manau mari ni du gi manung da nupi ani nupa ani ne adu hoji k ga c ga se kaino t gi mayam ba natraga manau oiram ga ne ba but nupa ne ba somaram aduna aigi ai na hairage siga khangbagi damakta aigi sigina t sina aigi imani hairage aigi imagi mabung natraga mabung do aigi kariwarani mamo thokledana doiradi hojik si kariwarani answer da maternal hairane aba imagi mari oiba tarabadi maternal aduga uncle thone khogi mamton mamchawai na haibado duni doidi hoji aigi imagi mayama natraga manau do aigi kari thoe mamton mamchaw thokle ado english ta imagi mari oiba taragadi maternal adagi khogi mamoduna uncle haire ko aduni mamo maternal uncle oire maternal uncle se mamo so answer kari orani masigi question asigi answer se maternal uncle se sina answer oire I think mayam su yengbireba makhwai khuding maksu gyan soidana tabiram ne khalli ado coding blood relation की type से यामना तौद्रे मरम दी same type नि hayang exam da hangdori se haidi type anium khaksi sigi manung dagini only expression sanghalak pa yai ko maramaduna masigi question che ama ani type ani khakhang bada loina solve to bangam gani adoga yengbiriba khwai khuding maksu soidana gyan tabiram gani na khalle masini coding blood relation की important oba yamna important oba question ni type ni se skip tobi gano Mathangi question yengsi A has B means A is the mother of B. A at the rate B means A is the sister of B. A M% B means A is the father of B. A % B means A is the wife of B. Eba. Do ready? Makhagi expression sidagi makhada piriba expression sidagi relation se haibadi K se T gi kana tho I haibado putho haiba. So option D se lai re khoi aham bada kaino W has Q haiba W has Q se siga has ki relation singsi se A gi mafam da W thambiro B gi mafam da Q thambiro do D W is the mother of Q haiba di W si kanano Q gi mama ni ki ado di mama already circle gi manung da kana gi mama Q gi ado di Q se W gi macha ware no para no pira khoi khangde mathang yengsi Q at the rate T amuk siga Q at the rate T thamo doidi at the rate se A at the rate B means A is the sister of B. That means A gi mafam da Q thamo B gi mafam da T thamo habadi Q is the sister of T. Q se kanano T gi sister ni brother sister gi symbol se laire kanage Q se sister ni maramaduna circle gi manung da thamme mathang damuk T M% Y haiba M% Y gi relation se kai da siang si M% B T A gi mafam da T thambiro aduga B gi mafam da Y thamo dori T is the father of Y haiba T se muk kanano Y gi father ni Y gi mapa ni mapa bana square gi manung thamme kana gi Y gi so Y se kai da la ni makha da macha no para no pira khoi khangde
Matangda y at the rate m haiba y at the rate m amuk yengsi at the rate se y is the sister of kari lakani y is the sister of m lakani y se kanano mu m gi sister ni y se nupi ni baramaduna circle gi manungda kana gi sister no m gi sister ni matangdam ka m% k na kari hari m% k percent ki kai laire se laire m is the wife of k hai bari m se kanano k gi wife ni that means m se nupi ni nupi oi banena circle gi manung da husband wife ki symbol is segale kana gi wife no k gi wife ni so k se kari orani k se husband orani m se wife hai banena k se husband oi batare do di hoji then how is k related to t hai badi k se t gi kanano hai ba t gi kana thok hai ba do di k se hoji yeng se t gi kana thok ye se laire k ko do di ko yeng se t gi machanupi se y se t gi machanupi ni m su t gi machanupi adoi machanupi gi mapuroi ba thokle adoi siga kari haina haire daughter's husband option number 3 se masina answer oire daughter's husband sina answer oire so masini coding blood relation gi lila mayam se ado hojik type ohum ekoi suna question conceptual questions adagi previous year question loin siga pullabani ado anawa pattern gi question ngaktani mayam se soina gyan tabiram gani khalli ado yengbiriba noi khwai khuding magna agi channel ase mayam da share tawbiu aduga subscribe tawdaba yawrga so tawbiramo SSC gi level da hangalpa question khuding mag do aina analyze tawrama tungda masida amok noi mayam gi damakta same jawab video ni so blood relation di matang asira losinjare mathangi video da khoi maths ki video amuk pudana lakani ado mayam mathangda amuk yengbirasi